Irang na maram moidna may makai may nesaki batigi lanji na doon lariba IDPs ang gitapag housing for all scheme makada special case when yung lising teresana kaya rural development ki Union Minister Sivraj Singh Chauhan na firakli hairi. Manipur nga ki RDN PR Minister yung nam caption ka ngarang Union Minister sa video conference ng kutang wari sana bata IDPs ang yung lising teresana kaya ba si firakli bini hairi. Hiri mas matanda Secretary talay ba Minister yung office na paumising una bata sa caption na pungdorok matungina. Video conference ng kutang na wari sana batuda relic camp ta wana lilibas ng matang na Union Minister da pagdam makaloy na makoy kinamag yam drabada yung lising tara mga sana bigay aba pipiyo haina taksin kilo na housing for all skengi makada pitari bal palak amagalisang kontraka kasina IDP sin yung mamasana buhana bada awabo ikini habi wapam tham makaloy na yung mamasabi sen pamasi yam drabada palak mga tigitado ng kaitok pinabasupuning Union Minister ipuning sing ki hari Muhammadu Union Minister na muna tabagaloy na ang mating pangani habi taza pasok pinaki hay na fong toraki Amarom da RDN PR gi pukri tawbagi scheme ama wedi ba Amrit Sarobar gi makhada Manipur gi na pukri lising ama sani kun tawna ba target thamgi manung da pukri lising ama ga sani kun ipan tawbang ngam gi thamag Union Minister Sivraj Singh Chauhan pin batham amadi thagat pa phong toraki hairi Yum mai sakraba yum tuwaikraba mayamina karimta leitabnina makhoi side investment su tobanga moidabnina minimum lupa lakh manga di PPU haidana ai madum approach tawre duga madu yamna patient hearing wina Union Minister su angamba mateng panaba honage let us try to help Manipur haina haidai duga khwaidagi Manipur gi issue si loina maksu khangbiu nina ngarang participate of the yauribo khudimak yam drop silent na tagi yam serious ni tagi ana aina aigi thajabada soidana ai 15000 si phangani na ta thajai du at the same time 1,30,000 du su yaroi haibani na 5 lakh demand tawjabadu su adu su almost ai phangara haibiga so thajabale